U vreme globalizacije i integracije veoma je važno sačuvati sopstveni identitet. U poslovnom i privrednom ambijentu domaće kompanije ulažu velike napore da stanu rame uz rame sa stranim multinacionalnim firmama. Akcija Birajmo domaće pokrenuta je sa ciljem da podigne svest građana o značaju kupovine domaćih proizvoda kako bi se u vremenu krize pomoglo našoj privredi. O rezultatima akcije, koja čini se ne bi trebalo da bude vremenski ograničena, i istraživanju o svesti domaćeg kupca o proizvodima koje kupuje, razgovaramo sa gošćom, PR-om Moje Srbije, Martinom Petrović. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, hvala. Ova akcija Birajmo domaće ne traje od juče, već traje neko vreme. Koje rezultate do sada dala? Pa kao što ste rekli, cilj same akcije jeste da podigne svest građana da je potrebno kupovati domaće proizvode i da je to važno. U nekim zemljama je to prosto stvar kućnog vaspitanja, a kod nas to nažalost nije i zato se javila potreba za ovom vrstom akcije. Isto kao što ste rekli, ovaj vid akcije treba da traje duže i ne treba da bude vremenski ograničen i ovakav vid akcije rezultate daje upravo na neki duži period. Ono što za sad možemo da kažemo nakon polugodišnjeg rada jeste da građani u principu jako dobro reaguju na akciju i kažu gde ste vi bili do sad i zašto se toga ranije nismo setili i uhvatili tog posla. Uradili ste istraživanje o prepoznatljivosti domaćih proizvoda. Sa kojim ciljem je urađeno to istraživanje? Pa da, nama je zapravo cilj bio da utvrdimo da li građani znaju koji su to domaći proizvodi i kad im se kaže da se prisete domaćeg proizvoda, koji su to domaći proizvodi koji su oni najpre sete. Također, hteli smo da vidimo i koji su to domaći proizvođači čiji se proizvodi najčešće pominju. I koliko su građani upoznati sa domaćim proizvodima, odnosno koji su rezultati tog istraživanja? Jedno ranije istraživanje pokazalo da naši građani zapravo ne znaju da definišu domaći proizvod i to je ono što se videlo i pri popunjavanju ankete kada su građani učestvovali u ovom novom istraživanju. Naime, pokazalo se da je njima zaista nezgodno da se sete 10 domaćih proizvoda. Lako se sete prva 3-4, ali kasnije je malo problem da nastaje sa nabrajanjem. Ali ono što smo dobili kao konkretne rezultate jeste da je jelen pivo na prvom mestu i najčešće pominjani domaći proizvod. Potom sledi plazma keks, Moja kravica mleko, onda sledi smoki, potom Jafa biskvit, čokolada najlepše želje, Eurokrem Takovo, nakon toga ulje Vital i mineralna voda Knjaz Miloš. I to su nekih 10 domaćih proizvoda koji su se u ukupnom istraživanju pokazali kao najčešće pominjani. Međutim, pokazale su se i neke razlike u tome koje su proizvode navodili muškarci, a koje žene. Pa je tako ova lista u početku ista. S jedne strane, muškarci su navodili jelen pivo i kod njih je ono prvo i ono je obezbedilo zapravo pobedu jelen pivu i u ukupnom plasmanu, jer jelen pivo tek na 5. mestu kod žena. S druge strane, muškarci su dali prednost lav pivu i vinjaku Rubin, a žene su pomenule prašak Merix i naravno Vitalovo ulje. Naravno, u kom pravcu će se dalje odvijati ova akcija i što imate da poručite našim gledalcima? Pa da, mi planiramo da nastavimo sa različitim aktivnostima. To je štampanje brošure Birajmo domaće, čiji će se novi tiraž od 100.000 primjeraka uskoro pojaviti na kućnim adresama građanima Beograda, a s druge strane također ovaj prospekt će se distribuirati i dalje u Srbiji sa nastavkom akcije. Također planiramo da nastavimo i sa uličnim promocijama koje su se pokazale kao dobre, jer tu ostvarujemo direktan kontakt sa građanima. Planirana je jedna velika billboard kampanja i također nastavit ćemo sa ovakvom vrstom istraživanja, odnosno skeniranja tog stava i odnosa građana prema domaćim proizvodima i proizvođačima. A ono što bi ja mogla da im poručim jeste svakako i vama lično i svim gledalcima da kupuju, odnosno biraju domaće kad god su u prilici, da bi pomogli srpskoj privredi i sačuvali svoja radna mesta i radna mesta svojih prijatelja. Upravo tako, zato smo i tu. Hvala na gostovanju. Hvala vama. Nastavljamo sa Telemasterom. Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Umesto Dragan Đilas i predsjednik izvršnog veća Vojvodine Bojan Pajtić. Možda niste znali da kada damo 100 dinara za domaći proizvod, često 95 dinara ostane u zemlji, a samo 5% je profit vlasnika.
Međutim, kada damo 100 dinara za uvozni proizvod i do 80% iznosa može izaći iz novčanih tokova Srbije. Ministar trgovine i usluga Slobodan Milosavljević kaže da je cilj kampanje Birajmo domaće, koji vodi Udruženje građana Moja Srbija, da se pomogne i podrži sve što je naše, a ne da se bilo ko bojkotuje i skloni sa tržišta. Milosavljević ističe da je važno da se ojača svest potrošača da kada god mogu i gde god mogu biraju domaće proizvode. Ovo je pozitivna priča. Nemamo praktično drugu stranu. Svi smo jedna strana i upravo ta simbioza svakoga od nas kao potrošača, vas kao proizvođača, trgovaca, bankara, privrednika, medija, ima za cilj da u ovim teškim vremenima pomogne da brže i efikasnije izađemo iz krize, da poboljšamo konkurentnost naše privrede,